اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور الوتين ألباس جنات مفاتح رحمة نظم حبيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تهيل فتنت ما أتى واعتتله بالصلاة على الحبيب. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود لطاب عيشي ولا وجودي لطاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي قنصرتي يا إلا يا سيدي كنز العتيق خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية أنت إلا يا سيدي كنز العطية بعودك حبي صرت ربي عليك حبي ما دام قلبي يا سيدي قبل المنية ما دام قلبي يا سيدي قبل البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية C C log 1 2 2 C log cek 1 2 2 C log C 2 2 log cek 1 2 C log cek 1 2 2 2 C log cek 1 2 C lo cek 1 2 2 lo cek 1 2 2 2 2 Maruf C lo 1 2 2 lo cek 1 2 2 2 C lo cek lo cek 1 2 2
Low, cek 1 2 2 low, low, cek 1 2 2 low, cek low, low, cek 2 2 low, low, cek 2 2 2.
Cek, cek, 1 2. Long, cek. Cek, long, cek. Cek. 2 2. Long, cek. 2 2. Long, cek 1 2. 2 long. Cek, cek, long, cek 1 2 long, cek cek, long, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ودوافا، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالليلان. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ودوافا، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالليلان. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ودوافا، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالليلان. الحبيب المصطفى ذو رأفة ودوافا، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالليلان. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ودوافا، وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالليلان. للنبي طول المدى نصرا على كل العدا، يسرنا أن يهتدى بالروح من دعوى المقام. للنبي طول المدى نصرا على كل العدا، يسرنا أن يهتدى
الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا صديقا بالواد يا صديق المقال يا ذا المقام الغالي يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا مرحبا ربي في طيب الأفعال يا مرحبا ربي في طيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا صديقا من الفرد الصمد يا مسرة ليلى مصاحبا جبريل يا مسرة ليلى مصاحبا جبريل بالمسجد الأقصى بتلك ليلة بالمسجد الأقصى بتلك ليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمد Baca sholawat ma persedek ate Baca sholawat ma semak dek ka Guste Baca sholawat sapan are salaman aba dari seksa napate abdi nakero dekan jeng nabi abdi nakero dekan jeng nabi abdi na esto dekan jeng nabi abdi na esto dekan jeng nabi Kanjeng Nabi
Banyak sholawat bersedekah ade, baca sholawat semak dekah kuste, baca sholawat saben-saben are, selamat abad dari siksa napate. Abdina أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنة مفاتح رحمة نوم حبيب تسري فتبعث بالندى وري للروح الجديب وتطوف بالرضوان تأثره على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أظهر الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل
يا حياتي بعد حيني يا حياتي بعد حيني يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إدعاتي وبيني ردنا الله إلى الله يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إدعاتي وبيني ردنا الله إلى الله يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إدعاتي وبيني ردنا الله إلى الله يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إدعاتي وبيني ردنا الله اسألي أن يا فؤادي وتملى بالمراد ليس هذا باجتهادي إنما هذا من الله هنيئا يا فؤادي وتملى بالمراد ليس هذا باجتهادي إنما هذا من الله هنيئا يا فؤادي وتملى بالمراد ليس هذا باجتهادي إنما هذا من الله يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إدعاتي وبيني ردنا الله إلى الله يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إدعاتي وبيني ردنا الله إلى الله عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صاف وترحمني وسلم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صاف وترحمني وسلم عليك يا رسول الله
يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي قسم منا حين غوى ما المعفى شكي مستوى قسما بالنبي نهوى ما المعفى وسكي مستوى فاغنئ الكونين بأكاسي وحب مولى العرب والعجاب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي مثل طه في الورى ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا خير ما فوق آثارا طاهر الأخلاق وشياب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي أي
أجمل ذكرى صلوا معنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين, para alim, para ulama yang saya muliakan dan yang saya hormati, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Tharsawi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Maliki Kemudung Sampang yang saya muliakan, Al-Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Rusdi yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Faqih, dan juga yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nawai, dan juga kepada segenap para masyaikh, segenap para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan malam Kak Dintoh. Sabtina tak bisa nyebut satu persatu dari nama beliau, namun abdinah setajana Kak Dintoh sangat amul jakin. Instansi terkait khususnya yang hadir pada kesempatan malam Kak Dintoh, Engki Kak Dintoh ahina fillah, Saudara Abdurrahim, sarjana hukum. Beliau adalah Bapak Kepala Desa Montor beserta seluruh jajaran perangkat desanya yang saya hormati, hadirin wal hadirat, para undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita sekalian pada malam hari ini bisa bermuwajahah, bisa bermujalasah,
dalam satu momen, yaitu acara Isra Mi'raj yang telah diadakan oleh keluarga besar, yaitu Masjid Baitur Rahman Bersaba Montor Banyuates Sampang. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah ruah kepada sang baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikut setiaipun ila yaumil qiyamah. Kalaben arben mantermuga kaulah sareng pata ajunan seteja saalong polong nang malam mangken kak dintok pagi kenga syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, abdina berbicara Eki Kak Dintok sebagai pemandu acara yang akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama akan diisi dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana hal ini nantinya akan dipimpin oleh yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Rusdi sedari Gendungan Betiyo Banyuates Sampang. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan solawat Nabi yang dikemas dengan Soroful Anam, yang akan dibawakan oleh Jamiah Hadrah Ahbabul Mujtaba, yaitu dari Bersaba Montor Banyuates Sampang. Acara yang ketiga yaitu sambutan ketua panitia sekaligus sambutan dari sahibul hajat akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Nawai. Dan acara yang keempat kami isi dengan istirahat yang akan diisi dengan ramah tamah. Acara yang kelima yaitu acara inti, yaitu ceramah agama, akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Tarsawi dengan tema Isra Mi'raj. Dan acara yang terakhir kami isi dengan sebuah doa. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kalaban dengan hematnya waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana hal ini akan dipimpin dan dipandu oleh yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Rusdi. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siulillahul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدء خصوصا إلى روح آبائنا أمهاتنا وأستاذنا ولجميع الأنبياء والعلماء والمقربين والشهداء الصالحين وخصوصا إلى جبرائيل ميكائيل إسرافيل منكر نكير عتيق مالك رضوان خصوصا إلى عبد القادر جيلاني ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدء خصوصا إلى المسمى صاحب الحاجة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Rusdi yang telah sudi membuka acara pada kesempatan malam ini. Acara yang kedua yaitu pembacaan sholawat Nabi yang dikemas dengan Soraful Anam yang akan dibawakan oleh Jamiah Hadrah Ahbabul Mujtaba kepada seluruh kru atau grup dari Jamiah Hadrah. Dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قرب وانوذ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلى أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود
فانفلق سبه الكمال من النون عن عمود وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس والسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضطربوا يا أهل المكان فغزروا اليمن غرات واستبيئوا بجماله فقفي حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
وسلم Terima kasih kami sampaikan kepada segenap Jamiah Hadrah Ahbabul Mujtaba. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat bersama kita sekalian kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia sekaligus sambutan Sahibul Hajah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Nawai. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man usriya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, kong langkung salian semulja Ki Haji Abdul Malik Tarsawi, sebutan kaula sangat amul ja'aki tur ta'zimi, salian semulja Kiai Fauzi Amin sanaus tak hadir kelaban alangan songkan, sebutan kaula amul ja'aki juken salian semulja takmir masjid Baitur Rahman Al-Ustaz Ramli sareng setuju para asatid, para kiai. Seabdina tak bisa nyebut asmatum bersitung epon, namun abdina tak ngurangi rasa hormat sareng takzim dek ka para ajunan setuju. Bapak Kepala Desa Montor Abdul Rahim SH sareng setuju staf-staf epon sebutan kaula hormati. Hadirin hadirat setuju pada mulja jukan betan kaula amul ja'aki. Pertama-tama ngiring betan kaula setuju amuji tor asokor dak junan epon Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekak dima Allah subhanahu wa ta'ala malam mangken kasok hidayah inayah dak betan kaula setuju sehingga betan kaula setuju nang malam mangken bisa ngadiri dalam acara pengajian Isra Mi'raj seebedaki nang Masjid Baitur Rahman Kak Dinto. Muka-muka dalam hadir betan kaula setuju sejalanah sareng ridha epon Allah. Amin amin Allahumma amin. Salawat sareng salam muka tetap ia toraki deka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dimak kalaban kautus Kanjeng Nabi Muhammad betan kaula setuju bisa ajalan nang ijalan sairitoyen engke Kak Dinto badana iman sareng Islam. Tor muka-muka betan kaula setuju pada kenging syafaat epon. Amin amin Allahumma amin. Hadirin setuju sebada mulja sekak dima betan kaula mewakili dari panitia, ketua panitia Estona Kinto
sebekal nyambut ingki Kak Dinto Ki Haji Fauzi Amin karena udzur, maka beton kaula mewakili dari Kak Dinto. Sepertama beton kaula ngaturake matur sekelangkong hadiripun para ajunan stage kong langkong undangan beton kaula ingki Kak Dinto Ki Haji Abdul Malik sekak dima beton kaula tidak boleh namun ngaturakin doa jazakumullahu ahsanal jaza tormator tak langkong di dalam stage hal kacangkolangan baik dari tempat atau dari lain-lain epon beton kaula nyoona saporah saya raja-raja epon torjukan dek kestejana panitia matur sekelangkong dukungan epon sekak dimai dalam acara Kak Dinto tak bakal terjadi akad Kak Dinto badana tanpa dukungan dari sejah masyarakat sekitar Masjid Kak Dinto. Maka dari Kak Dinto beton kaula doaaki setejah jeripaya epon panapa saya korbanakin epon untuk kalastariannah acara yang melemangkan Kak Dinto muka-muka teti amal sekataremah ya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin sedaya sepada mulja sekak dimah malam mangken acara Kak Dinto sebedeneng ibulan Recep memperingati Isra Mi'raj Kak Dinto Estona menangkah ulang tahun salat selema bektoh dari Kak Dinto Masjid Baitur Rahman. Kak Dinto sesangat bagus kinto karena penyamanah kok pokon kinto lampun lastari kare mabagus magendengkah kinto namun alangkah pentingnya Kak Dinto mabagus beton kaula stage salat selema bektoh manabi salat Kak Dinto bi abtinah sarang panjenengan Kak Dinto elakoni kalaben bagus maka setujah amal-amal Kak Dinto ngereng bagus carana salat bagus engke Kak Dinto syarat rukune kena nat sunnat Kak Dinto kena paling pokok Kak Dinto paling penting diantaranya sesering kinto lalai engki Kak Dinto Fatihah terlalu cepat manabi Fatihah Kak Dinto maus kalaben cepat kinto bisa ngorangin huruf bila ampun ngurangi huruf Kak Dinto bisa tak ngesaaki dek ke salat contoh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kinto ngurangi huruf iya dadi manabi asolat ngireng pabagus Fatihah napa bagus imaus kalaben pamausan semantep seegeresah seepereng kalaben aben tibi kalaben bacaan segena tak ngurangi huruf-huruf tak ngurangi tasdid dari bacaan Fatihah Kak Dinto tur sunat Kak Dinto imaus kalaben mantep insyaallah kinto nyamana salat bagus maka dari Kak Dinto alangkah sayangah masjid kinto begadenteng tejuknah tempat asolat tapi salat tetap begadenteng maka dari Kak Dinto melalui dari para ngajian malam mangken beten kaula sareng panjenengan moga-moga bisa mabagus salat amin amin Allahumma amin. Dari Kak Dinto pamatur beten kaula singkat salalu putun sepora wa ma taufiq illa billah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu istirahat yang akan diisi dengan ramah tamah kepada seluruh pramusaji dipersilakan. Sekali lagi acara Kak Dinto YSN kalaben ramah tamah maka di stage pelayan dipersilakan untuk menjalani tugasnya. Terima kasih.
Dan juga kami informasikan di stage undangan bahwasanya Rebuh malam Kemis kita nang tempat Kak Dinto insyaallah beda acara selawat Habsian sekat di Kak Dinto bakal dibawakan oleh seluruh Jamiah Hadrah yang Kak Dinto Arakarar dari Bengkalan atau yang dikenal Solu Community. Maka di stage esokna hadira Rebuh malam Kemis neng tempat Kak Dinto motor sekelangkong.
Cek 1 2. Sekalian lagi kami informasikan di stage undangan stage bahwasanya Rabu malam Kamis Kak Dento akan diadakan gema solawat bersama, yaitu solawat Al-Habsi. Seinsyaallah akan disampaikan oleh Raden Kiai Haji Karor dari Bengkalan. Maka di stage para boleh bentetangke serta undangan esok hadir epon tepak malam Kemis sebekal datang Kak Dento. Bapak Ibu hadirin sekalian, sabdina sangat amul jakin, acara kami lanjutkan, yaitu acara inti ceramah agama dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Tarsawi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Maliki Komudung Sampang. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah Muhammadun. Lancang umur tada kunana, lamun tak bagus lakona, balik raja perkarana, tambah abid nurakana. La ilaha illallah. Bilanya baik rungena, padang sata jatuh sana, kastahpon tada kunana, karena padang nurakana. La ilaha La ilaha illallah.
Orang sepakus lakona sangat bunga imatena asinar isen muana karena padang sorgana la La ilaha illallah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul wasifin wal qailin وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاهي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أصحاب الفضيلة sesami mulja torse abdina amulja aki ajunan seteja para masyayikh ajunan seteja para ulama, ajunan seteja para asatid, ajunan seteja para undangan, kerabat, taretan, famili, kancapereng peletatangke, ajunan para bapak, juga ajunan para ibu. Utamaipun senaos beliau tak hadir karena songkan mantermuka paling cepat sehat ajunan simulja Kiai Fauzi Amin sedak ke beliau abdina sangat amulja aki terkecukanan fadilatal muhtaram ajunan simulja Kiai Haji Rusdi sedak ajunan abdina sangat amulja aki fadilatal akh Fadilatal Muwaqqar Sayyid al-Asatid ajunan Al-Ustadz Nawa'i sareng seteja para masyayikh, para ulama, para sepo, para guru, para asatid si abdina tak nyebut asma-asma ajunan setentona tamta nyebut asma da ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki tak ketinggalan imut sahibal manzil bapak tuan rumah kak dinto tempat sekaligus beliau ketua takmir kak dinto masjid Baitur Rahman akhinal mahbub hadratal muazzam ajunan simulja al Ustadz Ramli sareng seteja jajaran penitia sejukan abdina tanpa nyebut asma tentu nada ajunan seteja tanpa nyebut asma abdina juga sangat amul jaaki
tak ketinggalan ingat Rais hadhil qaryah, Bapak Kepala Desa kak dinto tempat taretan Bapak Abdul Rahim Ishaq sareng seteja pamung di sana, sareng seteja jajaran ipon seda ajunan seteja abdina sangat amul jaaki, ajunan seteja para undangan kerabat taretan kanca pereng teletatang ke, ajunan para bapak juga ajunan para ibu ngereng kesempatan malam mangken kak dinto masjid kalaban nikmat setak karekan rahmat setak kabitong bahkan tambahan hidayat taufik dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sema polong kaula ajunan kak dinto halaman masjid dalam acara memperingati peristiwa agung kak dinto peristiwa Isra Mi'raj akumpol apolo ngakaula ajunan kesempatan malam mangken aropaki nikmat juga rahmat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sengireng nikmat rahmat saya sebut sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat asarta salam mantarmu ketep-tep langkeng ia torakinda keajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad dan ilanjut akinda keluarga telemah santri murid sahabatah dan itros akinda ke umatah langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter acewin laranganna mantarmu ke rahmat dan salam kaula kaula ajunan seteja rezeki akinda kaula ajunan seteja bahkan rahmat dan salam penyerap pedek kana foto kantos ke hari kiamat angka tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu sepedemulja salas tarina pamator saya sebut abdina demi manfaat aki waktu kasokanin sareng jajaran penitia pelaksana langkong-langkong sareng sahibil hajah al Ustaz Ramli sekeluarga pakon hadir dekat dinto masjid Baitur Rahman mangkin ajunan sekecek punten insyaallah ta'abid pakon ajelas aki sakater hikmah dari kejadian agung Isra Mi'raj. Para rabu sepedemulja puto eka keliban eka oningin untuk ika baitasar Isra kainto bahasa Arab, Mi'raj kainto bahasa Arab. Panapa artin Isra? Isra kainto teretan mios malam kanjeng Nabi Muhammad, acelenan malam kanjeng Nabi Muhammad atas kasokan dari ajunan Allah dari kadimna mulain perjalanan kak dinto dari Masjidil Haram Makkatal Mukarramah kakamna perjalanan kento menuju Masjidil Aqsa Masjid Palestin atau Masjid Palestina sebedenang daerah Syam. Cak saking iterein orang biasa pak, cak saking ilebetin orang biasa bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kak dinto neger jeren bani atera neger ontah kainto perjalanan 2 bulan pulang pergi pon kainto saya nama Isra Mi'raj deki ipaungkan kusti kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa kalangi kapeng sito dari bumi kainto cek pun sebagian riwayat kalangi kapeng sitong kak dinto cek sakengi iterein kaula ajunan kainto perjalanan 500 tahun tebila langit kapeng sitong kainto perjalanan 500 tahun di kapeng sitong ke kapeng 2 perjalanan 500 tahun tebila langit kapeng 2 perjalanan 500 tahun dari kapeng 2 ke kapeng 3 perjalanan 500 tahun kanjeng Nabi Muhammad benih namung ipaung ke dek langit kapeng 3 tapi pada pak dek langit kapeng petok dari langit kapeng petok ki ipaung ke pole kanjeng Nabi Muhammad sareng Allah subhanahu wa ta'ala sampai beliau kak dintonon
depak ila maqamin, depak dak kesitong pangkat, depak dak kesitong kedudukan, depak dak kesitong tempat tormator dak keajunan Allah Subhanahu wa taala, sela yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sekak dima ka tempat ka pangkat ka dintonun belum pernah para nabi, belum pernah para rasul, belum pernah malaikat. Ia tininda pak dek ka pangkat ka intoh angin nabi kaula ajunan, angin rasul kaula ajunan, seeka sokaninda tak dek ka pangkat ka intoh ingki ka dintoh angin kanjeng Nabi Muhammad, saya tininda tak dek ka dintoh pangkat dek ka dintoh tempat. Para rabu pada mulja dari langit kapeng petok ka makom ka tempat tormator ka intonon lebih jauh cepon ulama etempeng dari langit kapeng petok dek ke bumi ki jauhan se ke atas para rabu pada mulja ilakonin berempak adin tobi kanjing Nabi Muhammad ulama pecah telok pak sepangki abdina bada ulama ada buaki perjalanan sesangat lanceng kadin tonon dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke di atas sana langit kapeng petok pulang pergi ilakonin selama 4 jam. Bada ulama ada buaki ilakonin selama 3 jam. Bada ulama ada buaki lahzatan wahidah seketraban pak. Cuma yang terjadi saat malam kak disah kanjeng Nabi Muhammad berangkat mari isya sebelum subuh depak boleh dek ke Mekkatal Mukarramah. Para rabu pada mulja bila terjadi Isra Mi'raj kaintan dabu masyhur kalangan para ulama Isra Mi'raj kaintan lambat terjadi nang tahun 12 dari kanabian. Artinya sampun kanjeng Nabi Muhammad elantik iangkat sebagai nabi dan rasul oleh 12 tahun terjadi dek kanjeng Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj korang setahun si hijrah dek ke Madinah. Bulan panapa cepon se terjadi nun bulan Recep tanggal sapanapa tanggal 17 malam panapa siang malam panapa malam Senin terjadi yang terna panapa yang terna Isya ben subuh pon saat kak disa para rabu pada mulja kanjeng Nabi Muhammad para pan asaren itelem sapopo binin siasmaipon Ummu Hani bintu Abi Talib romuro rabu malaikat Jibril dan malaikat Mikail ngiba kanjeng Nabi Muhammad idelem kabadaan asaren dari telem kentonon telem kento semak dari Baitullah malah telem kento mangken badi idelem kalangan masjid amponan sebab Masjidil Haram ampun lele berin dari telem kento kanjeng Nabi Muhammad iki beren sarena iki bakakam mabi malaikat Jibril dan malaikat Mikail iki bada kesetin Baitullah isabak didajakna jepon non isabak yang taranah Hijir Ismail tembok se melengkong didajakna Baitullah yang taranah Hijir Ismail ban Ka'bah teti isabak didajakna dalam keadaan asaren. Akhirnya para rabu pada mulia malaikat Jibril murak nyiba dadan kanjeng Nabi Muhammad mulai dari colgem ibaban leer sampai ke poser sampai ke bucil sampun ada kento abuka pak panapa sepa keluar dari dada malaikat Jibril ngalak pangkelina qalbuhu aten kanjeng Nabi Muhammad keluar pak ia sain kalaban aing Zamzam mangken kento jak sampai andi sangkaan ni beni panapa aten kanjeng Nabi Muhammad maki ia sain kalaban Zamzam panapa keng kotor panapa keng gede jawab dari para ulama jabuna para ulama wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri malaikat diriah tak makeluar dak ke aten kanjeng Nabi Muhammad ia sain malam ke ento kalaban aing Zamzam benih keng ngasanah
polan kotor aten kanjing Nabi Muhammad punten. Aten kanjing Nabi Muhammad tak paman kotor para Rabu pada mulja. Tetapi panapa parlon? Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril takon nyocen dek ka aten kanjing Nabi Muhammad, sementara ate ampun la bersih soro asain makle sajen bersih makle sajen soceh pon pabeli pole mangken non rapat rantep di malaikat Jibril kento operasi ini malaikat Jibril tamta karasa sake di kanjing Nabi Muhammad dan tamta pas rantep. Nah, kejadian kento tore ambil hikman bi kaula ajunan beni sakater lebet kunco macereta. Panapa hikman? Pertanyaan. Apa napa kanjing Nabi Muhammad kento tambahin bersih aten. Padahal la bersih. Kento mak le dadi contoh. Kaden kula ben panjenengan cek songkuna. Tengka coba bentengka bagus seorang kento non tergantung aten. Ibila aten kento bagus bersih, tengka lakon orang kento bagus tor bersih. Ibila tengka bila aten orang kento kotor coba maka tengka lakon orang kento kotor tor coba. Dalam hal kadin to para Rabu sepada muljak kanjeng Gusti Muhammad uning mesen. Ia junna para sahabat kalaban debu. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Debun kanjeng Nabi Muhammad ala ay tanabbahu. Ayo konsentrasi tang sahabat. Konsentrasi mayu tang santre tang murid. Engkau bedah ya perkara penting si putu ketahuan bi kaki mayu jak mandeeman pekirah ekwabi kanjeng Nabi Muhammad konsentrasi kapti sahabat maka dan kuleban panjenengan tore panggalian jak man kak kaman kanjeng Nabi Muhammad melalui keintu hadis masanada kaula ajunan kalaban debu inna fil jasadi mudghah idalem badan kaula ajunan keintu taretan beda saketel daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Mun daging kento bagus, maka sedajan tengka lakon anggota tubuh nurok bagus. Matan ala ko bagus, kopeng ala ko bagus, lesanah bagus, tanang ala ko bagus, soko ala ko bagus. Gara-gara apa napa? Saketel daging sebeda ibadan kaula ajunan bagus. Tapi sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ibila saketel daging kento rosak maka rosak sedajan tengka lakon orang kento non. Panapa daging kento cepon kanjeng Nabi Muhammad ala wahyal qalb. Perhatiaki pasadar konsentrasi kenyain daging kento ate kaula ajunan. Jadi cak maturan sombra kebagusan tengka lako kaula ajunan dari ate mun aten bagus sombra tengka lako coba kaula ajunan dari ate mun ate kaula ajunan coba. Nah pong parapan agumpol tempat mulja kalaban berokan Gusti kanjeng Nabi Muhammad ban berokan para nabi ban para rasul kalaban berokan para guru bengasepo nan termuka ate kaula ajunan itu yakin ate si bersih dari tor kotor semacalaka tunya akhirat angka tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma pon akhirat kanjeng Nabi Muhammad ibu nguin icekin bi malaikat Jibril kala beng aja pon non malaikat Jibril bada beng ibu nguin icekin akhirat abungu kanjeng Nabi Muhammad tinggal abungo kanjeng Nabi Muhammad jaga dari sarena ninggalin malaikat Jibril dan malaikat Mikail sebagian riwayat beda malaikat Azrail pole noroaki para Rabu pada mulja akhiranun kanjeng Nabi Muhammad mator dak malaikat Jibril ya akhi Jibril malak teretan Jibril beda panapa ajunan mak Rabu ja beja mangken beda perintah panapa dari ajunan Allah ijawab bi malaikat Jibril non inna rabbi ta'ala
ba'athani ilaika wa amarani an atiyahu bika fi hadhihi al-lailati bi karamatin lam yukram biha ahadun qablak wa la yukramu biha ahadun ba'dak. Muhammad, dan kula perintah dari ajunan Allah, dan kula yutus dari ajunan Allah, pakon hadir malam mangken dak ka ajunan, pakon ngaturaki sitong kamuljaan, pakon ngaturaki sitong keistimewaan, pakon ngaturaki sitong kakaramatan dak ka ajunan. Sekak dimma kamuljaan kento belum pernah iaturaki dak ka para nabi dan para rasul sebelum panjenengan, dan kamuljaan kento tak bakal iaturaki dak ka orang-orang semaren panjenengan, namun kamuljaan kento khusus iaturaki dak ka ajunan. Panapa kento para rabu pada mulja? Kamuljaan kento non di antaran Allah Subhanahu wa taala ati kanan kanjeng Nabi Muhammad sehingga terjadi peristiwa perjalanan Isra Mi'raj. Untuk panapa Isra dan untuk panapa Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala meninggalan dak kanjeng Nabi Muhammad, mangatela dak kanjeng Nabi Muhammad, apa renga uning dak kanjeng Nabi Muhammad, keanian, keajaiban, kangasambuan terjadi sepanjang perjalanan Isra Mi'raj. Di antaranya sampuna kanjeng Nabi Muhammad kentonon berangkat mangken menuju Masjidil Aqsa. Tonton bi malaikat Jibril keluar dari masjid. Ternyata luar masjid kento Pak Bu ampun siap kendaraan seetetenna kanjeng Nabi Muhammad untuk menuju Masjidil Aqsa. Panapa kendaraan kentonon? Hewan seepon tut imalam kento dari swarga. Panapa nyaman hewan kento? Hewan buruk. Bernan kada panapa? Pote. Sekode kada panapa hewan kento? Rip mirip jeren. Lasa kento mana tak pot repot. Rip mirip jeren, cuma tak padan ban jeren. Buruk kento meto beng-beng para rabu sepada mulia. Karena deki kento ngabre kento. Akhirah kanjeng Nabi Muhammad bi malaikat Jibril paung ke katetenan buruk kento non. Malaikat Jibril badai kangen. Malaikat Mikail badai kacirah, tak ngampung ketetenan buruk. Karena saat buruk marin ngaber, malaikat Jibril andi beng-beng ngaber, malaikat Mikail norok ngaber. Berangkat mangken Gusti kanjeng Nabi Muhammad menuju Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina. Perjalanan kento mangken bekal ibu kanun bi Gusti Allah kejadian ani sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj mulai mangkat sampai Peleman. Di antaran tengah jalan kanjeng Nabi Muhammad kentonon mireng suara sesangat nyenengin, abereng bau sesangat room. Akhirnya matur kanjeng Nabi Muhammad dak malaikat Jibril, suaran panapa kento macek senengatan kula ngiding ngaki Jibril, ban baun panapa kento macek room Jibril. Jawab teretan bi malaikat Jibril, Muhammad kainto suaran suarga le pada pada keajunan, kainto baun suarga le pada pada keajunan. Tetisya suara malam kainto sepereng bi kanjeng Nabi Muhammad suaran suarga, baun kainto seroom kainto baun suarga. Aswara derem suarga sepereng bi kanjeng Nabi Muhammad. Pak Bu, ternyata suarga kainto tak belembal, tak buambu, tak cat pecat, abur main, nyoon, adua, minta mator deka Gusti Allah kalaban pamator Rabbi atini ma wa'adtani. Ya Allah, bila ke bulan ajunan sekus-pekus alam dunya karo sepa masuk akaten kula ya Allah. Dan kula tampan kapuru Gusti. Bila ke bulan ajunan semampu arok torok perentan ajunan, semampu ajawin larangan ajunan, sepa masuk akaten kula. Dan kula tampan kapuru, dan kula tampan kerong Gusti. Nun apa sepute petek bi kaula ajunan dari kejadian kento kau ningin bi kaula ajunan jak saungkuna orang sepekus lalakona ka Allah, tekus lalakona ka kabulan Allah, orang semampu arok torok perentan Allah, orang semampu ajawin larangan Allah. Ibila mate orang diri beni namung andi arpen bekal masuk aka swarga. Orang aki badai alam dunya swargan la kerong dari akhirat. Orang aki badai alam dunya swargan la tampan kapuru i alam akhirat. Orang aki badai alam dunya swargan la minta tak belembel ka Gusti Allah. Dari kadin topong-pong parapan akumpol tempat mulja mantar muka
seika kerongin swarga tepada kaula ajunan amin Allahumma mater muka seika kerongin swarga tepak anak foto kaula ajunan angkat tanangah amin Allahumma amin pon akhirnya kanjeng Nabi Muhammad berangkat nun menuju Masjidil Aqsa dapat di tengah jalan pak mirang suara sapeli ke saya ada mirang bau sapeli ke saya ada dari masami'a sautan mungkara Jaipun kitab kento kanjeng Nabi Muhammad miarsa suara sesangat naku suara sesangat mata kerja dak kapang geliin na kanjeng Nabi Muhammad salah suara senaku kento abering bau sesangat beceng para rebu sepada mulia akhirnya mator dak malaikat Jibril kento suaran panapa mak sebeli ke saya ada Jibril ban kento baun panapa mak sebeli ke saya ada Jibril jawab bi malaikat Jibril kento suaran neraka Muhammad le pada pak kapancin dengan kento baun neraka sebacang kento ampun le pada ajunan aswara derem neraka ternyata aswar ke neraka kento non pada pak pada mator ka Gusti Allah pada nyoon ka Gusti Allah malala ka Gusti Allah apur main ka Gusti Allah pakuah pamatoran neraka rabbi atini ma wa'adtani ya Allah orang-orang sekaper sebadai alam dunia karobila sepa masuk akatan kula ya Allah orang-orang semunafik alam dunia karobila sepa masuk akatan kula ya Allah orang-orang dari kabulan ajunan seta atorok ke perintahan ajunan syarompak dak larang na ajunan bila sepa masuk akatan kula dan kula tampan kapuru Guste dan kula tampan kerong Guste ilmu sewajib petek dari kejadian kento bi kaula ajunan kagaliban kau ningin orang secuba lalakona ke Allah tor secuba lalakona ke bulan Allah kaintomun itros aki taat tobat ke Gusti Allah beni namung andi arben bekal masuk akan neraka orang aki badai alam dunia nurakanlah kerong dari akhirat orang aki badai alam dunia nurakanlah tos ngantosnya alam akhirat orang aki badai alam dunia nurakanlah apur main ke Gusti Allah bila orang se malanggar atorna ajunan karo se pamasuk akatan kula tore pada doa tempat mulia malam mangken mantermuga kaula ajunan benak potoh kantos ke hari kiamat benia orang se kakerongin neraka amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma pon para rabu sepada mulia berangkat oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad ekak di semalam paningalen dek kabadaan alam kubur paningalen dek kabadaan alam barzah keintonon lebih lebar tembang dari alam dunia panapa alam barzah keinto al hajis bainad dunya wal akhirah alam barzah itu alam perbatasan yang antara alam dunia dan alam akhirat tetapi makmbu mak aja bu aja para puju para guru kaula ajunan syampon wafat syampon sete nangken kento tampung untuk sementara neng alam barzah cuma butuh kegeliban kau ningin barzah kento beda-beda tempat dabun Kanjeng Nabi Muhammad kubur atau barzah kento ima raudatun min riyadil jannah anu jun barzah kento kebunan seterbes ka swarga arten mun orang mate kento maten nyangu iman ben Islam waktu masuk ke bengla-benga paten nyangu iman ben Islam tinggal depak ke alam barzah orang gelak bekal masuk ada daerah seterbes dek ke dalam swarga baun swarga le pada pak jen lepas swarga le pada pak teran swarga le setromagi keberzan mantur tepada kabenga sepo kaula ajunan angkat tananga amin Allahumma mantur tepada kama embu ma aja bu aja para puju para guru kaula ajunan angkat tananga amin Allahumma amin tapi sebalik ke ibarzah ento bada hufratun min hufarin niran mun maten orang kento tak nyangu iman ben Islam mate kafir mate munafik atau nyangu iman keng nyangu tusa raja tu santai sapora bi Allah maka deki tinggal depak ke alam barzah beni pamasuk ke kebunan swarga tapi buang dek ke jurang seterbes ke apoi neraka angkat tangan manter pada selamat amin Allahumma
Amin. Para rabu sepada mulja. Nah Kanjeng Nabi Muhammad malam keinto paningalen dek kaberna-bernan seksaan sebenarnya alam kubur teh. Berna-bernan seksaan sebenarnya alam barzah. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad keinto ningalen kauman. Ningalen dek sakalompok dari orang laki benreng bini seperapan esek sabi Gusti Allah. Panapa bentuk gemperna seksaan nah? Reng laki benreng bini kento cepon banyak kento non. Seksaan nah kalaben panapa? Ecece cetak kalaben beto dari apoi neraka. Ecece cetak kalaben beto dari apoi. Para rabu sepada mulja. Saat cetak kento ampon ancor, pateti cetak boleh bi Gusti Allah. Tinggal teti cetak boleh, ecece boleh. Tinggal ancor cetak gila, pateti cetak boleh. Tinggal teti cetak boleh, ecece boleh. La yufattaru anhumul adab. Tak belembel pak. Bila ancor cetak, pateti cetak boleh, ecece boleh. Arit cerit, along lolong, areng cereng, derin sake, derin inah. Akhir Kanjeng Nabi Muhammad mator ke malaikat Jibril, man haula iya Jibril, pasera orang secece tege karo Jibril, pasera orang laki bini secece tege kalaban beto karo Jibril. Ijawab bi malaikat Jibril nun, ulaika alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salawatil maktubah. Dabun Kanjeng malaikat Jibril ka Muhammad gemberan dari seksa kubur orang. Waktu kiodi alam dunia orang kento nakal dari alaksana aki bejeng selema waktu. Atau alaksana aki bejeng selema waktu keng tak kena syarat rokona. Alaksana aki bejeng keng tak kena bejeng. Kento ancaman. Jadi non pak. Panapa boleh bejeng fardhu. Bejeng sunat karo pak kada bejeng tarawih. Munta cepet delu. Sampai atingkel tomak nina anu anta abejeng teh gule senguca anu anta abejeng tempeng abejeng tarawih pada ben seset nginum karo beni cengunceng genjeren pak nambahin tusah tidak pada tak sapaneka tarawih tak wajib pak tempeng tinggal tarawih mangken kento atingkel tomak nina derin kapuru karo mulai dari imam sampai sia makmum asal kelak kita abejeng tarawih tak ndik dosa tinggal mari abejeng tarawih nyongkol dosa para rabu pada mulja. Anapa bejeng ilakonin idilem kabadean tak gena sebab bejeng kento perintah nang Al-Qur'an wa aqimus shalah pangeran tak ada bu waf'alus shalah ada bu wa aqimu ayat-ayat semerintah bejeng pak keltong kelan apa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salah nang awal surat Baqarah dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa aqimus salah ngangkui kalema wa aqimu tak ngangkui kalema waf'alu artinya bejeng kento tak cukup ekalakoh tapi ikalako bejeng pagena syarat rokona ben lakonin idilem wakton di antara syarat rokona bejeng baik bejeng fardhu atau bejeng sunat kudu tomaknina dari tomaknina kento contoh Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi palangal sekalian ampun lecek Subhana Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamid. Pani kata maknina. Teti salah ring apa jeng Allahu akbar sami Allahu liman hamid. Allahu akbar. Beni oleh kenceren karo bu. Baik pejeng fardhu atau pejeng sunat, pok numpuk dosa. Dari kadin to etembek. Atarawih kelak tak apa maknina ampun lah cik atarawih pak tak usah atarawih Sharing tarawih pakon kalako kento bi kanjing Nabi Muhammad suruh papa ada ben tarawih kanjing Nabi Muhammad sallu kama raaitumuni usalli kaki baju abejeng bejeng apa ada bencaran engkau abejeng kanjing Nabi Muhammad salat tuduh malah to mantuka pak bada orang salat tak to maknina beli boleh
abali boleh tak sah bejeng agak kan tak tomak nina tinggal mari apa jeng orang orang gelar sekencang apa jeng tak tomak nina muni ro toro aki bejeng agak darwah aro deki mun mate bekal tak nyang watang agama debun kanjeng Nabi Muhammad hadis kento terang aki nang syaran kitab sulam manabi tak tekel orang imo jadi arten orang abajang tak tomak nina baik bejeng fardo atau bejeng sunat beni jeng unjang selamat pak mun mate bekal mati kafir pak mun mate bekal mati kafir non kento saya ngak bejeng cek tengin tengaki pon kento saya terjadi di lapangan karena rawan mungkin orang inteng ke bejeng para rebu saya pada mulia dan kula mungkin nang dua kitab beni keng pamir kento non maki malik ngebela kareng banyak ceab entau maca kitab hasya wa kalla punten reng takabbur kento orang seitukanin Allah reng takabbur kento beni sefatereng ngalem beni sefatereng tau keng apa-apa ten kula mak sampai ngucak kento ten kula mangki nang dua kitab mak le sajen mantap kapan jenengan para rebu pada mulia kento beda cerita pak cerita kento mun cerita aki orang istiqomah kapajeng selama waktu sajen istiqomah orang senakal kapajeng selama waktu insyaallah jadi orang istiqomah para rebu pada mulia badereng bini ngapolong embun andi teretan laki keng alain le teretan bini kento kering sarawa jadi asosolan keretan laki embun lala kecang yak tang jebing yak kering sarah wak kakan sosol lagi lala sosol non akhirah kakak dateng ke rumah nembu ternyata ale lah tinggal dunya lah mate tak jepok kakan pon le pandiin bu mari pandiin ipuntu mari ipuntu ipejengaki mari ipejengaki ya teraki ke kubur tinggal dapat ke kubur teretan laki entoron karena mahram karena teretan laki entoron ke bebe untuk nerima ale tinggal nerima ale teretan ale Paulo dejeh miring bere para pangenda pak para pangenda bu nyabe ale dompet dumpa di dalam kapeng esen kapeng dumpa waktu ngenda nyabe ale tetincan ale encan kakak selake kento non tina tang dompet marin pamasok tinggal posisin ale tepak tinggal marin tepak posisin non iolok di atas mayula tuli adanin ben kamatin kalau pen dompet te pamasok ke kapeng adan akamat marin adan ben mari akamat iculin tanang di atas mayu isyong ke kalau pen dompet te pamasok pasang ting ngaren pabeli tanah rok Quran talken bi kiain mari talken adua mulai ka pioreng karoman beng sebeng kita depak karoman beng sebeng pak bu teretan laki depak tengah lorong kita depak karoman ingat cek dompet dumpa dalam kofurna ale akhirnya karena banyak perkara penting dalam dompet kento non teretan laki gelek ngajak saberengan abeli pole ka kofurna ale mayuh tak langkong tang dompet keker dalam kofurna ale mangkan kofurna ale ekoro apole engkau ngala dompet ke dalam ya mayuh saberengan abeli pak ting dapak ka kofur teretan ilandu pak akhirnya dapat keding-ding ngaret tinggal dapat keding-ding ngaret para rebu pada mulia dapat keding-ding ngaret pental ben rajeng pak bu ding-ding ngaret gila congkat ben rajeng kun onga ding-ding ngaret bu dari dalam kopur lah guruang marda bu kun onga ding-ding ngaret dari dalam kopur lah guruang marda nak rebet ngala dompet no te capok tampiasan na marda kento ontong raja tuli tekat ting ngare pabeli tanah rok Quran kak berkak teretan laki kento tar kambun mi terpaksa mator mi karena kento berkaitan kalaban ajunan apa nak beda apa boleh nak ale calaka mangken mi ale parapan esek seidilim kopur bi Gusti Allah aduh mak tahu kakek jong jalen calaka ceretan sakak dinto mi dompet cecer idilim kopurna ale tinggal peleman depak ke lorong tak sampai depak kak kanto dan kula ingat ibaliin ben saberengan korok pole bidan kula kopurna ale untuk ngalak dompet ternyata mi tinggal depak keding ngaren kun ngak mi dari dalam kopurna ale la agruang marda mi la pada nangis kapti kento keluarga pak
sampai irabuin pan sapanapan ulama kabar kento akhirnya anak laki kento mator mi tore sapora aki alek mi takok kento iseksa keng karena langka ada ajunan bengal de keajunan nyakein de keajunan enje nak teretan alen kakir ya teretan binin kakir ya sangat paraten kasengko sangat perhatian kasengko sangat alatin kasengko keng muncala alen kakir ya nak sabab kenapa mi ari penaring kok seteti kikir keng tek jep jepin kok bi teretan kakek ari penaring kok semang lo keng kok tek ding keding ngaki panapa mi alen kakir enteng kebejeng selama waktu aduh jadi ale tak bejeng ingkimi jarang keluarga bagus ke intonon jadi ale tak bejeng ingkimi enje nak beni tak bejeng jong inteng dari marten mi dan gula tak ngerti alen kakere mun apa jeung zuhur mun tak telenyik minyik para asar ro tak bejeng alen kakere mun apa jeung asar mun tak telenyik minyik para maghrib ro tak bejeng derem arten pon ulama reng bini ke intonon bila apa jeung zuhur oleh sarokaat capo adan asar dila pejang asar oleh dua rakaat capo adan mag nah cepon ulama inna hadhil mar'ata laysat tarikatan lis-salati walakinnaha mutahawinatun biha reng bini serbeng kopur narbeng marderia beni reng bini tak abejeng deretan tapi reng bini inteng kabejeng abejeng mun abejeng keng bejeng inteng mun tak telenyik minyik kabejeng ka waktu asar tak bejeng sing kebejeng duhur capo adan asar terus sapane kabenare le cepon ulama pakon kebai paburu kendek kaula ajunan reng bini kitu beni reng bini tak bejeng tapi reng bini inteng kabejeng pas dek remanasi pe oreng selakaran iudin kain tonon tak kenal kabejeng selama waktu iudin pal topal rang ngalakonin bejeng selama waktu pas dek remah bilebi Jumat dek remah orang kinto tilaya teraki ka kopur laku du malam kaintoh para rabu siapa demul jatiti senga bejeng kinto korbin ibadah sepeng sabeten pak gelak debun Ustad Nawai debu aki kinto kalak dari hadis bejeng ria jadi tolak ukur kandi katereman amal-amal selain artena teh bada orang umrah pen bulan haji pen tahun dari lampe kasokin nasi bagi kareng fakir bendeng miskin tak bangkrut keng bejeng tak gena bejeng pal topal pasan te itarema zakat te itarema umron te itarema hajin te itarema anapa sebab bejeng te itarema sareng Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bila bejeng ke itu bermasalah pak amal-amal selain terancam bekal te terima tetapi mula bejeng mapan mula bejeng tepak mula bejeng bener insyaallah amal-amal selain nuruk katerema oleh berokan bejeng nan termuka kaula ajunan benak potoh rezeki yakin ureng seistiqamah alaksana aki bejeng selama waktu angkat tanang makle pangpan parapan manti mangken kento amin Allahumma mantur muka kaula ajunan benak foto itu tekin orang seistiqamah alaksana aki bejeng selama waktu amin Allahumma pon secara singkat karena waktu ampun cukup malam para rabu sepada muljah akhirnya kanjeng Nabi Muhammad makin ipong ke kalangi kapeng sitong pak tinggal dapat da kalangi kapeng sitong kanjeng Nabi Muhammad kento iki benyater bi malaikat Jibril ningalen keanian keajaiban bedina Allah tanda kakobesan Allah sebada ilangi kapeng sitong akhiran nun kanjeng Nabi Muhammad ningalen orang alengki korse pak korse kento dari emas terak korsen pak orang salengki korse kento juntai pak genteng pak sombada pak tegi pun orang nun dan sebada kangen orang salengki korse kento nun badareng lake benreng bini banyak tak kabitong non muan terak cepon ketap kento wujuhuhum kal karatis muan kento drinte pote pada ben kertas sepote kento muan lake ben bini tapi sebalik sebeda kacer orang salingki korse kento non badareng lake benreng bini muan ayong siong
ngemerengis kirimis ajlingaki pak laki ben bini le orang saling ki korsek entonon bila ningalen kasekangan perak bunga asyokor ka Gusti Allah tapi orang saling ki korsek ento tinggal ningalen ka orang sebab cuba sekeleng burung ayong siong kakak cerak ento sosarwat mular orang saling ki korsek ento akhirnya para rebu sepada mulja mator kanjeng Nabi Muhammad dak malaikat Jibril pasera Jibril orang saling ki korsek karo Jibril dan pasera orang se kangen serak terak muan karo Jibril dan pasera orang se bede kacara se peteng muan ayong siong karo Jibril kapan ningalen kasekangan perak bunga asyokor dak Allah keng ting ningalen kasekacer sosarwat mular karo Jibril akhir bi malaikat Jibril ijawab Pak Bu Kak Disa Muhammad salengki korsek karo Abu ka Adam mban panjenengan raman panjenengan orang sepon panjenengan Nabi Adam terus Jibril karo sebede kangen karo serak terak muan laki ben bini karo Muhammad karo nak poton Nabi Adam pagi akhirat sebekal andi bagian masuk dak ke dalam swarga malam kaintoh mantarmu ke kaula ajunan ben nak potoh bedai kangen Nabi Adam amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma karo Muhammad bila ningalen kasekangan perak jember asyokor karo Muhammad bunga ningalen potra-potren bakal masuk ke dalam swarga pagi tapi sebaliknya Muhammad karo sebedai kacer karo nak poton Nabi Adam sepagi akhirat bakal andia bagian masuk ke neraka karo tinggal ningalen kasekacer Nabi Adam sosamular karo Muhammad mular jala anak Muhammad cak maturan panapa si uji ke petek bi kaula ajunan para rebu pada mulja torenon auladuna akbaduna anak poto kaula ajunan kento esen ate kaula ajunan mulai dari ka anak kompoi piyok kerepek ben seterusnya kento esen ate kaula ajunan al aulad thamratul fuad anak kento buan ate derem arten potra-potre kaula ajunan ibila teti orang bagus lalakon ada ke Allah bagus lalakon ke kabulan Allah maka aten ring tuan abua perak abua seneng abua gege abua mulja dunia akhirat mantar tepada kacong ceping kaula ajunan amin Allahumma sabalika pak andi anak tak buluja pak ngaji kalangker tak depak pak sekolah amin neban pak torok ke pesantren pernah 6 bulan dedilakon ring tuan pak akhirnya dedinak kanak terlantar tak kenal iman tak kenal Islam tak kenal aturan Allah sehingga kalakonan roh buntain nafsu karena lah tak ada aturan kenapa paling kini peren daerah kento ada kampeng sanyo ada kampeng ajem ring tuan tak usah sampai depak ke kubur saya kuat depak ialam dunia lah posang beringsang andi anak ngicoan todus kering jereje todus kering jelau todus kering cubara todus kering cutemur tinggal api cawan badereng ilang aja mah yakinlah anan ben saberingan sing alak jeria lah tak dadi sekeluara lah todus sekeluara dadi nak kotoh coba kentonon nurakah mulai dari alam dunia masosa mulai dari alam dunia panapa boleh pagi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dadi ngireng cak maduran tore kaula ajunan jandi ruwat senyangkol na dunia kanak kotoh jandi sosa senyangkol na dunia kanak kotoh nah kento parapan beba umur kentonon umur 4 tahun lah kecak umur 5 tahun lah kecak lebih umur 6 tahun kecak panapa boleh umur 7 tahun lah kecak tuli pamasok torenon ustad sebagai daerah panjenengan guna aki pak kiai sebagai daerah panjenengan guna aki tuli tetep makle masukin nura Al-Quran makle tuli uning Al-Quran cabe ke madrasah lulus di madrasah nyari cara untuk itetep dek ke pesantren para rebu pada mulja anapa karena tengka lakon nak foto coba ben becen bakal tetiabuan aten reng tuan saat nak foto kento ngagungin ilmu barakah ilmu manfaat reng tuan bunga jember perak seneng dunia akhirat sebaliknya ibila nak foto kento tak ngagungin ilmu bila nak foto kento buduh tak
tak kenal iman, tak kenal Islam, tak kenal aturan, tak kenal perintah Allah, tak uning larangan Allah, aku li alam dunia ngalaksanya mana ring tuan Pak bekal posangah bekal bering sangah mulai dari alam dunia kantos pagi ke alam akhirat. Dadi ngireng kentok Ustadz Ramli, kentok insyaallah orang rok morok, banyak ustadz eka into, banyak kiai eka into, tore cendi ruwat senyang kon la dunya kana poto, cendi posang biring sang senyang kon la dunya kana poto, tore nak poto sebelum isang kolen dunya sang kolen ilmu agama, mulai sang kolen ilmu agama potren pak potra pancin dengan tetireng soki sebagus, mun tetireng misken sebagus. Apa? Oleh berokan ilmu. Orang andi ilmu kento mun tetireng soki se syokor. Reng syokor kento non orang ahli swarga. Mun tetireng misken se sabar. Reng sabar kento orang ahli swarga. Jadi ada calakan orang andi ilmu. Udi alam dunya. Ada calakan reng andi ilmu. Udi alam kubur, ada calakan reng andi ilmu, udi alam akhirat dengan syarat ilmun barakah, ilmun manfaat, ilmun ikalakoh deni krokun tahu maca kitab tapi tengkalakon sesuai ben petan, sesuai ben bentan. Kabar kata murah pengajian keluar di colon malik hadis, keluar di colon malik ayat, keluar di colon malik debun ulama. Ternyata mali kejari tinggi congok karoman sobun kol sepolo berarti jeri ring alim tak sesuai ban lakon, mula tak sesuai ban lakon berarti ilmu tak barakah, berarti ilmu tak manfaat. Darama ilmu tak barakah, darama ilmu tak manfaat, ilmu jeri ki sebekal acung kagin orang jeri ke dalam neraka. Mun ilmu tak barakah ban ilmu tak manfaat. Jadi tore mantar muka kaula ajunan paring dataka hajat adidi nak potoh dak kajalan sekerenin Allah kacong ceping kaula ajunan mantar muka rezeki na ilmun mantar barakah, ilmun mantar manfaat sehingga kacong ceping kaula ajunan ahibur na perak na seneng dak kaula ajunan baik idilim kau di entunya bi lebih pagi nang kau dian akhirat angkat tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Pada Rabu sepada mulja kainto sakater hikmah dari acara Isra Mi'raj separlo epatek bi kaula ajunan malam mangken mantar muka nyacam abdina dari ada kantos akhir tetia tambahan ilmu sebarakah, tetia tambahan ilmu semanfaat khusus dak kapanyampai secara umum dak kasateja pamirsa angkat tanangah amin Allahumma amin. Salalopot kurang lebihna nyuun sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatih lima uliqa al-khatim liman sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم أرنا الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما
واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ظاهرا وباطنا ببركة الفاتحة. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah acara pengajian umum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah tugas kami sebagai pemandu acara. Manakala ada kata yang terselinap dalam bahasa, kami mohon maaf yang tiada tara. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.